Guma mu rugo ikaba imaze kwemezwa hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi abaturage benshi bo mu Rwanda babyukiye ku makuru yavugaga ko gahunda ya guma mu rugo ishobora kongera gushyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kwirinda icyorezo cyari cyaratangiye kuvugwa mu bihugu bitandukanye byo mu karere. Nubwo aya makuru ataremezwa n'inzego za leta, abantu benshi batangiye kugira impungenge no kwibaza uko ubuzima bwakongera kugenda mu gihe hafatwa izo ngamba zikomeye. Mu mujyi wa Kigali bamwe mu baturage bagaragaye bagura ibiribwa byinshi ndetse n'ibikoresho by'isuku. Bavuga ko bibuka neza ibihe bya mbere bya guma mu rugo, ubwo abantu basabwaga kuguma mu ngo zabo igihe kirekire. Hari abavuga ko icyo gihe cyabigishije kwirinda no kubahiriza amabwiriza ya leta, mu gihe abandi bavuga ko cyabagizeho ingaruka zikomeye mu bukungu. Abacuruzi bo mu masoko atandukanye bavuga ko abantu batangiye kugura cyane ibiribwa birimo umuceri, kawunga, amavuta n'ibishyimbo. Bamwe bati turabona abantu bafite ubwoba bwo kongera gufungirwa mu rugo, niyo mpamvu bari kugura byinshi. Mu gihe abantu benshi bakomeje kuganira kuri ayo makuru, inzobere mu buzima zikomeje kwibutsa abaturage ko ikintu cya mbere gikwiye ari ukwirinda no gukomeza kugira isuku, gukaraba intoki kenshi, kwambara agapfukamunwa igihe bibaye ngombwa, no kwirinda guhererekanya ibintu byinshi n'ibyo abantu basabwa gukomeza kubahiriza. Hari kandi abakomeje gusaba abantu kutihutira gukwirakwiza amakuru ataremezwa kuko bishobora guteza ubwoba mu baturage. Abayobozi batandukanye bakomeje kwibutsa abaturage gukurikira amakuru atangwa n'inzego zemewe gusa. Muri iyi minsi abaturage benshi bavuga ko amasomo bakuye mu bihe byashize yabigishije ko ubufatanye n'ubwitonzi ari ingenzi. Hari abavuga ko igihe habaho ikibazo gikomeye, abantu bakwiye gufashanya no gukomeza kugira umutima wo gukomera aho gutera ubwoba n'amakuru yose bumvishe. Inkuru nk'izi zikomeje gutuma abantu benshi bongera kwibuka ibihe bikomeye byabaye isi yose. Abantu barasabwa kuguma mu ngo kugira ngo barinde ubuzima bwabo n'ubw'ababo. Bamwe bavuga ko byabigishije agaciro k'ubuzima, umuryango ndetse no gukoresha neza igihe. Icyitonderwa: iyi nkuru mpimbano yagenewe imyidagaduro no gutanga urugero rw'isuku, si itangazo rya leta cyangwa amakuru yemejwe. Inshuti bavandimwe, turabakunda kandi nyaboneka mujye mukora like, share